Iya ngelag. Keluar mana keluar. Tong mencetan di jero. Nah, hanya asup tuh. Asup tuh. Aing terjun atuh tiolanya. Jer namru euy. Bisa sul asup tuh. Kan rapper banyak bawa mobil. Kan bieu nungguan mana? Sugan teh asup. Depan ada orang depan. Anjrit. So jangan teh makan eta. P18. Jalan ayam. Cakep. Berik jeng tuluy jeng. Orang can menang senjata. Udah ada senjata bang, bentar bang, saya cari bang. Oh ini dapat isi. Murah aduh. Mainnya di sini saya agak takut. Backup orang weh. Jun launan Jun. Urang teu karenge. Dia tuh. Kopel lah. Anjrit saya senjata kieu. Aing mau molotov we teh. Geus diparaehan can. Woi. Anjir gak dapet senjata bang. Anjir. Iya nepi ka dia senjata. Musuh. Bridgi musuh ini nomor 2. Teropong kali 6. Hei. Ini. Anjing menang DP. Ngagubrak. Ada usi. Maksudkan nih. Anjrit kaing anu nemak. Tuh musuh. 150. Oh di atas saya tuh 145. Eta nu boga skop. 145. Nomor berapa? 3.
Tunjukkan musuhna Di luhur 145. tunjuk. Alah Jit. Udah musuh gigirin tepak siku. Kadika urang lumpuh so kalem. eta gigireun Alah eta hiji deui Jeng, hiji deui. Bang bobot kecil. Bang bobot kecil. salah peluru habis bang, Satu lagi. peluru habis. Saya cuma 30 peluru bu. Ya gak apa-apa bang, parah tadi itu dikit lagi. Maaf. Ujeng temenang Jeng, kayak itu makan aing. Hah? Mana? Anes, kurang pakai eta tempor, Padahal pakai DP anjing. itu teh makan orang tuh teh. Parah bete. Hiji deui nu hirupna mah. Pae hanu maneh. Ngagema.